Ovo će vjerovatno biti najvažnija lekcija o AI koju ćeš ikada vidjeti. Zato nemoj napuštati ovaj video i pogledaj ga do kraja da ne bi ostao iza konkurencije, iza drugara, iza drugih ljudi koji efikasno i uspješno koriste AI. Danas ćemo govoriti o jednom alatu koji dolazi iz Google-a, zove se Notebook LM. Za oni koji ne znaju ko sam ja, dakle ja sam Borislav Vukojević, na ovom kanalu AI Tata, gdje ću se potruditi da na neki način pomogne vama, tinejdžerima, da savladate sve ono što se dešava oko vas sa AI-em, a da ne bude da ga koristite kao copy-paste alat, da biste imali više vremena da igrate igrice i da scrollate po TikToku. Dakle, Notebook LM je vaš alat i vaše oružje za vašu budućnost. To je alat koji vam pomaže da budete na steroidima kada je u pitanju učenje. Dakle, ne mislim negativno steroidima, pozitivno, dakle da poboljšate vaše kritičke kapacitete, vaše kognitivne kapacitete, da steknete iskustvo i da vam alat omogući da jednostavno bolje savladavate sve što se nalazi pred vama. Bilo to za školu, za fakultet ili za vaše hobije, interesovanja koja imate. Notebook LM je takozvani grounded RAG sistem. Sad se pitate šta je to, pobože? Pa to je sistem koji nema svoju bazu znanja. To je sistem koji je tabula rasa, prazna tabla, i koji pokušava da vam ponudi sandbox iskustvo u kojem svi odgovori dolaze iz izvora koje vi kontrolišete. To je za obrazovanje najvažnije. Tako da ako vas zanima, ovaj video će biti malo duži, izvinjavam se, ali je jako bitan i ovih pola sata ti može promijeniti život. Pa krenimo. Vjerujte mi na riječ, nisu bitne one neke skupe aplikacije. Kaže, kupi ovu aplikaciju da naučiš brže, ova aplikacija će ti pomoći da uradiš sve bez pomuke, plati 25 evra, sve će biti u redu. Ljudi, ne treba vam to ništa. Sve možete besplatno. Znači, nemojte vjerovati tim stvarima, sve možete besplatno da uradite. Dakle, šta je suština i kako to možete da učite produktivnije, da budete generalno, da kažemo, na steroidima kad su u pitanju usvajanja znanja. U pitanju je Notebook LM. Notebook LM je Google proizvod koji je prvenstveno napravljen za učenje. Iako se sada može naravno da raditi i druge stvari kroz njega, vama je važno da uhvatite budućnost sa njim. Ja ću vam danas pokazati kako ja koristim Notebook LM, na koji način i zašto je to po meni budućnost generalno obrazovanja. Svjedoci smo priče o tome kako treba skratiti časove na 30 minuta, jer kao djeca nemaju pažnje, nemaju ovoga, nemaju onoga. Nema sistem pojma o tome šta se dešava u revoluciji, dakle sa obrazovanjem i usvajanjem znanja. Pogledajte ovo, dakle, Notebook LM vam se nalazi na notebooklm.google.com. Dakle, potrebno je da imate Gmail nalog i ne morate imati nikakvu pretplatu. Ja na ovom nalogu imam, ali ne morate imati nikakvu pretplatu i možete da činite čuda. Zašto je on vama najbolji? Vidjeli ste u prethodnom videu da smo govorili o ChatGPT-u, Claude-u, pa i Gemini u smislu learning moda koji tamo postoji. Međutim, tamo i dalje postoji mogućnost halucinacija. A vi ako niste eksperti, naravno, jer tek usvajate znanje, ne možete znati to da provjerite. Notebook LM je tu sigurna zona. Kada kreirate novi notebook, ne možete krenuti dalje dok ne date izvore. I moj savjet je da ako ste pred kraj osnovne škole, srednja škola, pa poslije fakultet, pitajte nastavnika, pitajte asistenta, pitajte učitelja, učiteljicu, profesoricu, profesora da vam pomogne da skupite ove izvore. Idealno bi bilo da vam oni naprave ovu Notebook LM bilježnicu i da ve podijele s vama, ali nije neophodno. Šta sve možete uploadovati? Bilo koju vrstu fajla, i ako ste na besplatnom nalogu do 50 fajlova u jednoj bilježnici. Mogu web sajtovi, mogu i YouTube klipovi, mogu Google Drive fajlovi, možete samo kopirati tekst ili ako nemate, možete uraditi search, fast research ili deep research, dakle da dobijete izvor. Sad, pošto mi nećemo to, nego ćemo uzeti nešto što je već gotovo. Evo recimo kako ja
učim. Sad, ja ću govoriti, naravno, vi treba da učite u smislu vaših literatura, referencija, onoga što je generalno potreba. Ovdje je tekst Daniela Amodeia iz Antropika i jako je dugačak tekst. I kao što vidite ovdje, ja sam samo dao link njegovog blog posta koji ima sigurno nekih 15-16 stranica teksta. I odete gore na settings, odete na output language i izaberete jezik koji želite. Ja sam na ovaj put stavio srpski jezik. I kao što vidite, iako je ovaj izvor na engleskom jeziku, vaši output će biti na srpskom jeziku. Jedna napomena, ako koristite aplikaciju na telefonu, dakle možete koristiti sve osim video materijala sa jednim nedostatkom. Dakle, ne možete aplicirati drugi jezik osim engleskog. Dakle, ovo ovdje je napravljeno sa mobilne aplikacije i tu nisam mogao imati srpski jezik, nego isključivo engleski jezik. Tako da znate da je to suština. Sad, sa ove lijeve strane imate izvore, možete ih dodavati, ali za potrebe ovako nekih dugih materijala koje nađete, dovoljno da imate samo taj jedan. Ovdje imate sažetak i ovdje imate neka predložena pitanja koja postoje. I evo recimo mi ćemo sada postaviti ovo predloženo pitanje koje strategije mogu spriječiti da moćna vještačka inteligencija postane alat totalitarne kontrole. Za razliku od ChatGPT-a i drugih velikih jezičkih modela, notebook LM vam neće dati odgovor ukoliko ga nema u bazi. Dakle, ukoliko odgovora na ovo pitanje nema ovdje u ovoj bazi, nećete ni dobiti odgovor. I evo ga. Dakle, sad vidite kako generiše odgovor. Možemo sačekati da ga završi pa da možemo. Evo ga. Dakle, to je odgovor. Sad, ako vam se ne sviđa odgovor kakav dobijate ovdje, odete gore na ove 3 linije, otvorite to i izaberete, pogotovo ako ste učenik, izaberete Learning Guide opciju. Možete imati i custom, ako imate neke određene, to ćemo raditi u naprednijim lekcijama, za sada je dovoljno da kliknete na Learning Guide i ostavite da je podrazumijevani model odgovora i kliknete na Save. I sad kaže, želim učiti iz ovih izvora koristeći Learning Guide stil. I sada ćete dobiti od Notebook LM-a jedan, da kažemo, pristup u kojem nećete dobijati konačne odgovore odmah, nego ćete ići korak po korak. Evo ga. Kaže, evo ključnih strategija. I sad kaže, da li želite da detaljno razmislimo specifične rizike poput AI propagande ili vas zanima ekonomska strana ovih strategija? I sad idete dalje. Postavljate vi vaša pitanja ili definišete ova koja su tu. Dakle, to radite u ovom centralnom. Dakle, ne zaboravite, ovdje možete da mijenjate način na koji vam Notebook LM odgovara, ovdje možete da resetujete chat ukoliko je to potrebno. Sa desne strane je studio. Mi ćemo sada recimo izabrati da napravi prezentaciju. Uzet ćemo da bude detaljna na našem jeziku i stavit ćemo da bude u stilu. Neka bude u stilu, pa ćemo staviti nešto šta ja znam, recimo South Park. Recimo. I kliknete na Generate. I to je to. Dakle, trebate da sačekate nekoliko minuta, odnosno da radite nešto drugo dok on generiše prezentaciju. Evo je kako izgleda na engleskom jeziku. Dakle, bez stila definisanog, nego da samostalno odredi. Evo vidite kako izgleda na engleskom jeziku. Za sada minus ovog sistema je na tome što ne možete editovati, ne možete mijenjati ništa na slajdovima ovako, nego ga možete downloadovati samo kao PDF ili pustiti iz Notebook LM-a. Što na neki način može biti malo i problematično, ali to će oni riješiti sigurno u dogledno vrijeme. Možete da generišete podcast.
Dakle, možete da generišete podcast u odnosu na taj izvor, možete ovdje da birate šta će da bude, kritika, debata. Ja uglavnom učenicima preporučujem kritiku ili debatu. Dakle, da ispitujemo malo neke svoje kritičke stavove, neke stvari, da vidimo, da vježbamo kako se debatuje, da pogotovo recimo stavite svoj esej, stavite nešto što ste napisali za školu i stavite kritika. I pustite da generiše podcast i onda poslušate na našem jeziku kako vam daje neki feedback, odnosno kritiku onoga što ste uradili i vaš esej onda poslije toga može da bude bolji. Pogledajte samo razliku u tom pristupu. Dakle, umjesto ChatGPT-u napiši mi esej za ovo i da samo copy-paste, vi ovdje napišete uz pomoć, naravno, AI-a, u saradnji sa AI napravite esej, šta god da radite, i onda odete u Notebook LM, stavite to kao izvor i da vam napravi podcast u kojem kritikuje ono što ste napisali. Isto je sa video overview, ovdje se možete igrati sa stilovima, recimo ovdje imate klasični, imate tabla, kawaii, možete vi definisati stil, mi ćemo reći stil, pa sad šta vas zanima, Fortnite, recimo, ako to igrate, ako volite to, stil Fortnite, i kliknut ćemo da ga generiše. Možete da imate mape, dakle mape uma, i ćemo generisati, možete imati izvještaje, dakle imate 3 predefinisana, ja vam preporučujem kao učenicima, đacima da idete na study guide. Dakle, da idete na study guide, jer je to ono što je vama bitno, dakle, vaš vodič za učenje, i mi ćemo evo sada generisati taj study guide. Možete generisati flash kartice, možete da odredite težinu, dakle, evo, stavit ćemo easy za početak, uvijek je dobar za početak, i možete generisati koliko god puta hoćete, isti dio iz studija. Mi ćemo sad staviti easy i stavit ćemo manje kartica, isto i sa kvizom, stavit ćemo easy i stavit ćemo manje, pa onda podešavajte, dakle, u odnosu na usvajanje znanja koje ide, povećavajte težinu. Dakle, evo infografika, stavit ćemo da bude detaljna, stavit ćemo stil da bude, recimo, Matrix. Slide deck smo stavili da se generiše, možete izvući table, odnosno tabele, ja ću staviti, pošto znam šta se u ovom tekstu nalazi, izvuci mi strategije u tabele. I kliknemo generate. I sve se to sada generiše, nešto ide brže, evo recimo mapa uma je već gotova i možete da gledate, dakle, šta se sve grana, dakle, u kojem obliku. Možete downloadovati, ako, evo vam recimo vodič za učenje, ovo uvijek možete pomjerati lijevo desno, dakle, zavisno šta vam treba. Recimo, ja ću sada pomjeriti ovo da bude da je vidljiviji ovaj dio, vidite. Evo, dakle, dobijete kviz, provjera razumijevanja, dobijete ključ odgovora i dobijete teme za eseje i riječnih ključnih pojmova. Sve jednim klikom. Evo vam recimo flash kartice. Kaže, koju metaforu Dario Amodei koristi da opiše trenutnu fazu čovječanstva s psihačkom inteligencijom, pozajmljujući iz filma Kontakt. I onda ako pogađate odgovor i okrenete da vidite tehnološka adolescencija, onda idete dalje. Ako vam je potreban odgovor, pitate da vam pomogne u odgovoru. I tako dalje. Isto je i za kviz. Dakle, imate kviz, odgovarate na pitanje, dobijate tačan odgovor, idete dalje i tako dalje i tako dalje. Evo tabele, evo strategije, naziv strategije, evo ih sa lijeve strane. Jednim klikom možete da je preselite u Sheets, ako hoćete da imate za kasnije ili u nekom drugom formatu. Dakle, možete to da uradite. I naravno ove multimedijalne se generišu uvijek nešto više, evo kako izgleda na engleskom jeziku ova infografika. Dakle, infografike su uglavnom detaljne, sad zavisnosti od izvora koje selektujete, naravno, ok, malo je sad do interneta vjerovatno, ali učitat će se. Šta još možete da radite? Evo, recimo, pokazat ću vam na ovom primjeru ovdje. Samo da pomjerim ovo sliku da mi ne smeta sa ove strane sada. Pogledajte, dakle, ovdje imam svoj tekst.
kao import, dakle vidite ga ovdje. I onda sam uradio deep research kao što vidite ovdje. Dakle, pošto je ovo moj tekst o agentima, onda sam rekao sad dodaj nekoliko izvora o Cloudbotu i nekoliko o Cloud Coworku, jer znam da to ne dopunjava ono što sam ja pričao prije 10 dana kad ove dvije stvari nisu ni postojale. I idete na import. I evo ga. On će to da importuje. I sada su oni zajedno sa mojim izvorima. Kao što vidite, neki su vide i neki ne rade. To nema veze jer ima ih jako puno. I sada ćemo vidjeti kako se moj zove. Moj se zove tekst. Idemo na slide deck i kažemo napravi prezentaciju sa fokusom na izvor tekst, ali dopuni pred kraj prezentacije nekoliko slajdova sa Cowork i Cloudbot izvorima. I kliknete na Generate. Dakle, možete da objasnite u tom kao promptu, da objasnite šta hoćete da se tu uradi. I uvijek je dobro, dakle, ako imate jedan izvor, krenete od njega i onda ga dopunite preko deep research opcije sa drugim izvorima. I ne morate čekati, dakle, da se tu završi, možete ići dalje. Dakle, idete u svoj notebook, recimo Karpati, Andrej Karpati je jedan od programera koji je popularan u ovoj revoluciji, dakle, opet imamo njegov izvor ovdje. Dakle, možemo ići na, recimo, idemo na slide, odnosno, evo, otićemo na slide deck, stavit ćemo presenter slides, dakle sa manje teza, stavit ćemo default, uzet ćemo jezik, stavit ćemo neka bude u stilu doodle animacija sa likovima iz Pokemona i pustite ga da generiše. I to je suštinski to. Dakle, na vama je da to vježbate, vidimo da li ovdje nešto gotovo od ovih stvari koje smo započeli. Vodič, dakle, ok, multimedija se još generiše. Dakle, slide deck i video overview generalno trebaju malo više vremena. Kao i na ovom našem evoluciji. Evo kako izgleda na engleskom jeziku, recimo sa samo onim mojim izvorima. Dakle, ovdje su samo moji izvori, nije urađen ovaj deep research, nego je moj tekst. Evo kako izgleda na engleskom jeziku. Fantastično, dakle, u smislu, ovo se sve radi preko Nano Banane Pro, to ćemo raditi posebno, ali za sada možete da vidite kako to izgleda. Ovo je na engleskom jeziku. Sad se generiše slide deck u odnosu na 27 izvora, jer pored mog dodao sam još 26, jer hoću da nadopunim prezentaciju koja mi je potrebna. Ovo možete promijeniti uvijek, recimo ovdje znam, ovdje treba da bude, ovo je bilo u Subotici, Subotica predavanje, plus, i stavit ćemo Cowork i Cloudbot. I možete to promijeniti da se lakše snađete, dakle, u ovim vašim bilježnicama. Kaže da je slide deck failed, morat ćete ponovo, to se zna desiti. Ovdje se generiše još video overview, dakle, ićemo na slide deck ponovo. To uvijek podrazumijevajte da će se dešavati ti bugovi, te greškice, to jednostavno, što se kaže, prijeđite preko toga, idete dalje. I recimo što možete još raditi, ok, ovdje nema ništa, ovo se briše. Što možete raditi, recimo ja sam pravio takozvani second brains, samo da nađem gdje sam ga ovdje stavio. Cloud Cowork. Pokušavam naći jedan određen.
otićemo ovdje na see all, aha, ovo su ovi featured, dakle imate ovi featured, to su koje Notebook LM stavlja kartice za učenje, tako da možete i to istražiti. Ono što mi ovdje nedostaje, a što vidim da nema, ću vidjeti da li ovdje, da, nema search, recimo, to je nešto što sada tek vidim, a evo ga ovdje, podcast Second Brain. Dakle, ovdje s lijeve strane imate importovano 198 transkripata podcasta Žiška. I to zato nazivam kao drugim mozgom, tako što to sada znači da vi možete koristiti svo znanje koje se nalazi u tim podcast epizodama da vama pomogne u nekim stvarima. Recimo, pošto ovdje se znam, radi dosta sa digitalnim alatima, kultura, digitalni marketing i to, pitat ću koja je najbolja strategija za TikTok. Ako nema tog odgovora u ovih 200 epizoda koje su uploadovane ovdje, on neće uraditi ništa. Dakle, reći će, nemam taj odgovor. Pogledajte recimo šta sam uradio. Dakle, pošto znam da se tu preporučuju knjige u tom podcastu, rekao sam da mi u tabeli izdvoji pomenute knjige u tom podcastu. Samo da idemo ovdje da što generiše. Dakle, on sada traga za odgovorima gostiju u podcastu, hosta u podcastu, da nam da odgovor na to koje su najbolje strategije za TikTok. I evo ga. Ok, morate sačekati da se generiše, da vam ne ide stalno gore-dole. U međuvremenu ću vam pokazati tu tabelu. Vidite, tabela sa 100 knjiga i plus knjiga koje su spomenute. Dakle, ko je spomenuo, u kojem kontekstu. Vidite, Byron Sharp. Ko je spomenuo, u kojem kontekstu. Sve ste to dobili za samo nekoliko sekundi, tako da kažem. Jel? I evo ga. Dakle, rekao sam koja je najbolja strategija za TikTok i ono što je velika prednost Notebook LM-a jeste da svaki put kad stanete na ovu referencu vidite odakle je to u stvari uzeto. Vidite. I sve je ovo bazirano na vašoj kontrolisanoj bazi znanja. Da vidimo je li se ovdje šta završilo. Amodei se još generiše. Ok, ovo je sad Žiška gdje smo sada bili kliknuli. Da vidimo ovdje, slide deck ide generiše se jer ima dosta izvora, treba će mu nešto vremena. Karpati isto tako. Dakle, evo kako zvuči podcast. Može biti na srpskom, može biti na engleskom, evo god hoćete. Malo ga pusti da se učita, malo je vjerovatno i do interneta. Vjerovatno pošto generiše pa malo vidimo ovdje da radi. Možete ga, najbolje vam je da downloadujete ga i onda nećete imati problema u reprodukciji. Nekad njihov player zna zabagovati. Dakle, nekad se zna desiti da njihov player zabaguje. Kao što vidite i sada. Tako da najbolje da downloadujete i... Danas ulazimo u jednu, tihu, ali zaista seizmičku promjenu. Dešava se upravo sada, iza kulisa našeg digitalnog sveta. Imamo neke kroz testove, tačno. Testovi definišu šta ko treba da radi, zatim mu da zadatak. Tvoj jedini cilj je da prođeš sve ove testove koje si sam napisao. Ili, druga strategija, napiši prvo najjednostavniji, najnaivniji algoritam za koji znamo da radi. Eto, čuli ste kako to izgleda. Htio sam još samo da sačekamo jednu od ovih prezentacija, da pogledamo prezentacije na našem jeziku. Ok, Žišku rekao sam da nećemo, to smo pokazivali za veći broj. Evo ovdje kaže video overview, znači opet morat ćete ponoviti video overview, dakle kliknete samo ponovo na video overview i on će da ga generiše. Puno sam stvari pokrenuo paralelno, pa je to vjerovatno problem. Vi kad budete radili, radit ćete bukvalno jedno po jedno. Evo, naćemo neku drugu prezentaciju na našem jeziku, da sad ne čekamo ovdje. Evo ovdje. Evo na našem jeziku prezentacija, čisto da vidite kako to izgleda.
Evo ga. Dakle, na našem jeziku. Vidite kako to izgleda. Dakle, ovo je bio Matrix stil. Vidite da je sve u tom zelenom neon Matrix stilu. Evo kako izgleda video. Samo ga moram opet pustiti da se malo čita, evo ga. Hajde da odmah pređemo na stvar. Kada pričamo o veštačkoj inteligenciji, ispred nas je jedan vrlo jasan izbor. Znate, kao u onom filmu, možemo da izaberemo udobnu iluziju od nekih, da kažemo, Blagi agente. Oni su već pametni. Date im. Kad se kontrola u potpunosti prepušta mašini. I šta se onda dešava? Agent Dakle, ovo možete koristiti bukvalno za brže, lakše usvajanje znanja. Dakle, kao što vidite generalno u ovoj prezentaciji ovog sistema, nema prečica za usvajanje znanja. U smislu da ne radite ništa. Nego njih morate koristiti, ja to nazivam kao steroide, da vam pomognu da brže usvajate znanje. Dakle, ovaj tekst ima 16 strana. On je bitan za onoga koga zanima, recimo AI i uticaj toga i sve što se dešava u tom AI svijetu, ali moramo biti pošteni. Ja nemam vremena da sve to pratim. Pogotovo ako ste učenici, đaci. Ne možete sve to da pratite. Pa onda uzmete, ubacite u notebook LM ili ubacite sve što vas zanima tokom dana. YouTube klipove i to. I onda vršite konverzaciju s tim izvorima da vam da sažetak, da vam da kviz, da vam da infografiku. Da jednostavno shvatite šta se dešava. To je mnogo bolje, produktivnije i razvija kritičko mišljenje nego scrollanje po TikToku. Takozvani doom scrolling, jel, samo ono pasivizirate se i idete jedan za drugim slajdom, odnosno videom, jel, u tom TikTok slučaju. Ovo je mnogo proaktivniji i bolji. Izaberite izvore koji vas zanimaju, stavite ih na kraju dana ovdje i vršite konverzaciju s njima. Dakle, gledajte napravite infografiku, da vidite na što treba obratiti pažnju. Vi uvijek možete se kasnije vratiti na originalni izvor. Ali budimo realni, nemamo mi vremena da pratimo sve to. Pogotovo govorimo o našim interesovanjima. Evo kako izgleda infografika. Vidite kako izgleda, dakle, infografika u Matrix stilu. Ovu koju smo sada kreirali. Fantastično izgleda. Dakle, izgleda fantastično. I to je ono što vi treba da radite. Dakle, da ponovimo, samo da se vratimo na početak. Idealno je da kreirate notebook u odnosu na izvore koje imate u školi, koje učite generalno. To je jedna linija. Druga linija je da pravite ovakve za vaša interesovanja. Šta vas zanima? Dakle, šta vas zanima? Evo, recimo, gotova je ovaj slide deck je gotov na našem jeziku. Dakle, ovo je sad onaj iz 27 izvora. Bio je moj plus dodatnih 26, odnosno Deep Research, koje sam tražio. Evo ga. Sad ćemo da vidimo pred kraj vamo, da odemo da li je uključio ono što sam tražio. Evo ga, Claude Cowork. Evo ga, Claude Cowork. Clawbot versus Cowork. Etičke dileme. Dakle, kao što vidite ovdje, dakle, sve je urađeno. Evo ga. Pogledajte kako to izgleda. Od teorije do prakse. Evo vidite. Dakle, sve je tu odrađeno na onaj način na koji sam tražio. Eto, toliko za ovaj video na AI Tata. Za one koji možda, evo, dočekali su kraj videa
Samo kažem da ćemo se u narednoj lekciji baviti nekim alatima koji nisu konkretno notebook LM, nije Gemini, nego nešto što vam može pomoći u smislu generalnog korištenja AI-a, dakle da vam pomogne u kreativi, koristit ćemo dakle image generatore i kako vam mogu pomoći da neke stvari savladate, naučite, ali ne izgubite kritičku oštricu i iskustvo koje će biti najvažnija valuta u bližoj budućnosti.